musibire kurungi eshahani yeje yo kubasa kuteka amagara gitu turukurabira hambeho za TV West ahabwa program eyebyamagara nabanyeta cyo butungi charity umuhereza kandi umwabazi yogu twayenda ngo tuhindure muturebe ababeta ba physiotherapist bone bija babaryari ahamagara gitu inawo ukika ngogwe nanda physiotherapist beno mwabazi yogu twataya isa umukugu wo munshongezi omwame tumwesije Sam naija kubana injira kutweyanjorra beitu onyichereze kumanyise unyono banyeta cyo butungi charity kandi abakutusiya program eji nabakazire health products kandi abana bakora ibyo kunywa birungi birukushemeza amagara gitu nabwe cyo bitunje ku rugo maduka go no mwihanga kandi nangwa nese za heru zibwine nabo cyo takashoro tunasigaha kakazire kanja awaza Rwanda Tanzania nkahi iwe genda ushabeka akazire oja kwa no kashanga bwene nyitsiriza ntandikira nkeza nshemereza nyakire umujenyi witu atwe yanjurure nabwa nyuma turebe physiotherapy na mnonga izobere ntwenda kwesaba aha yamaguru aho tubene utwabanza kwata nabwa nyuma ntwongeraho kamwakire sebo twakwakira we bari kunyakira mutebekana sawa program na nabari kutureba nimbara busaho mwena ntimusibireje amazina nibanyita tumwesije Sam physiotherapist ubwo nabaryohe kigambo kacabe cyo rujungu wishemwe physiotherapist nabariki kandi physiotherapy chonichi so ekigambo physiotherapist n'umushaho ari kuragura endwara ezikwatirene na joints ninga shenjingo emisi na muscles inyama ninga shenyama yes hamagara go muntu ogwe n'umushaho physiotherapist yes then physiotherapy no kukora dyebyo ebikuba byino buzubu butari bumwe na bumwe itendu mangu bari aba doctor ba massage yes it is part of massage but ituine umulingo gundo gutuko treatingam ataba ba massage abo mkwani impurura ngo bamutwara massage ngo bari abine gym hariyo na massage numba mutaryabo ego Eria ni pate ndizo. Acho baremba massage ngabihari tubone tuzaha physiotherapy. Anyway okwe twazayo twaza kureba physiotherapy okwera kugenda na mnonga umwabazi yogu twaza kwesaba aha maguru. Mbwenu eji physiotherapy eyamaguru. Nebane yetengwa ryari. Nahaba hoci ngoje yo amaguru ga ngenda physiotherapy. Nahaba hoci. Now amaguru twaza physio y'amaguru maguru gine bizubu binje nubasa kushanga haro abantu kushanga emisi yabo iri kutambuza blood umaguru tekoraje changa umuntu nayiya mubuzibu bwo kura emisi na shasho mu joint abuja ngo emisi tekutambuza je blood ubwo nana yitega physiotherapy abakwemba umururu maguru really amaguru nabo ngaye harabanta bariyokwe wayi ngarwara mushije harabanta bariyokwe ngo yabyama ekiro na enda yesheke pate ndizo konka amaguru nana enda funenke bafu ya mizi atudubike echo nachforeri zoba echo nawe nana itaga physiotherapy ibintu nibinje harone ndijo ndwara nangwa iruko kale ikabera ko mone munongo mu banta bakura mu myaka konka no manyense izire necuka so nabantu batone bagirwara nibagita maso atrophy wene charanga no umuntu nabire cyamaguru naganga rebeka gata maso atrophy ni umuntu ariyokwe ariyo naturebeze shaha no basa kwechebera ukirebo umunyangogine yes kwata kuguru kwawe na muno abanyankorera bagweto murundi murunda aho oyimateho
for a moment nke second zinkikumi zonka nizimara then kora arebe haza hikina ninga shimaso eje yiwanyiga yabura kurugayo ejo niyo muscle atrophy cause nkani stage 1 in stage izina so ubwo nawe nanayitaga physiotherapy kunku gukwasire honti ngureba ndagwargayo nagukwata onkara gutargayo wagumayo ejo ni muscle atrophy kunkani ejo neri kiri stage yo kubanza aro stage 1 2 3 4 so ubwo nawe nanayitaga physiotherapy y'amaguru konka stages zona physiotherapy ni gitamba yes okay then haruho uriyo kushanga kwa kuzanko mu squatting akora exercises kuza kurotama abantu binji abi nafunira abi n'ubuzubu bwo bundi yo ninkushobororeraho nko buzubu bwo kuza kusquatting ukashanga na shasha joints yego takubasa kusquatting natere nduru namuno wakiza nko kusitama ayenda ngo afuna abantu bamukwatirire yego asitama hansi takubasa kwimuka yego ari kushasha amajumbo yeno ubwo nabona nayitenga physiotherapy then na nabo harimo abo akurira joints zeye yaza nko kusitama bura zabarabaruka nizibaruka yes so ubwo nawe nanayitaga physiotherapy yakubana hahari enshonga bwakiziriyo nizibaruka umuntu ari nomu joint teshemerere kuba nene baruka yes kanyo kanjango gwe nabahwira musa inovio frudu ati yoko ku massage ngasa inovio frudu garuka ninga nindeka teka ko yine treatment yakufuna okay frudu zikagaruka mu joint ekaterera stagerize ndije miringo uri kuretera amaguru gayetenga physiotherapy ndije miringo haruho abantu abakuba bine overweight yeruguru hakucira amaguru gabo kandi umuntu itwe abantu amaguru gitu niko gakora nk'imipira ya motoka ho twatwemerire so noreba na motoka kwekorera munonga empira nebaruka so ogwe we nana itaga physio konka hine na exercise yitukumuhereza eyo kugira ngo ashaping ejo mubiri gwe acendeza weight to kwata amaguru gonka na weight na atogwe nayine kucendeza mu weight shanga taruhutse zibeshi kumuletera kushasha amaguru kwiyaho overweight hatabomba mbashasha amaguru ubwo nanayitaga physiotherapy kandi ari kwitaga no gukora exercise ine exercise yitukumusomesa akaguma nabasa kuguma nagikorera umuko weye eyo kushara weight then amaguru gakaterera gakabura garuka mu kushasha so hati nyokanye gambe ho nyowe nkanye yongire kushanga nashanga nkomo mu ahantumbwe hatandika kuzaho obusi buri nko burukwiragura nateka nte maybe nemyaka ukamwe no nakubwine kandi beje naye nashonga ya physiotherapy ninga it is okay abakazi twine kuba ntuvugira no abwacho waziruta bwine ine binje bitazirwe tine kandi bitumezereho kandi birunomo ubu busobwe no babwita varicose veins yes varicose veins ubu busobwe ogo muntu nanayitaga physiotherapy nawe yes kuba ubwo busi n'ubusi buke munonga aza bushemirire kuba ne receiving blood eri kuyingana nabwe itali excess so ahe kubera excess neija efero mu byo busi ningashi kitubwa kubasa kwetanka blood clot ekurotinjiramu nota ekutandika nota kurira pain yowe nkano basa no butachimanya ngo bwine yego kuba nore kigumire kweranze nyuma aho umuntu
umuntu yatagambira tukonka kahine bitandikire kucyukamo so hari henshonga bwaci ecyo kizibu kigwija kikabo ngwene nabwo no gwimata bugaruka bwo nawe nanayitaga physiotherapy tubanza tuteza emiseri ya remain kuba niye kubeye n'ubuzubu then tugaruka tuzenyuma tutereza hariya kugaruka hotel ko kashati nyobo nabugamba niwo twanje nituci so ubundi basa kubankira hacaje ngwino okushanga amaguru garinka gafurusiri wanango biryaho byo nabyesibire nje mwit is it the same disease ninga echo different nango wagamba bakazi no mubashija barumu I didn't know okay no mubashija barumu sanga umushije ntumbwe yonere hemiseri nke miguha kigambe muntu murebo shoberwa jo tatugwara mwengona yabaje so tukujya mu kiryo umubakazi bonga no mubashija kirumu konke bye bizubu byona nibiterera nacho ne cha physio ateje ndora yo nerige hana habaho nayo ni physio just obuzubu bwa buryo mise yego obwe n'obuzubu bw'emisi tibwa amaso tibwa joint obwe n'obuzubu bw'emisi amaguru obwiro bwinji amaguru nigakira kuteganisibwa emisi na joints ankle joint na ni shanga nk'omuntu shanga nkapatera te kutambura je konka te kuchira amaguru tiga kuchira kuteganisibwa amasoza hati no muntu obwakuza okushitama nko mu basi aragahaza kampara for example agaruka gitemba garuka atiza kwika shanga ebigere bizimbere nibyingana biti ningo kuguru kwingana kuti ngo umwe nashanyarara no kushanyarara kubabo hataho ndebe kanisa turebe cyo nacyo ncetengiwe ninga ngumisirize ninja kubaje apana yo muntu ari yo kwari kutureba wowe inekizibecho ninza kusiga n'abashomere namba zanje zesumu inekizibecho iwe na munonga niwe shemirire kuba noronda physiotherapist kana kuja ntachi niwe wenka ningana nabandi niwe shemirire bishimwa mushangwa nimwe mbambyo mu marwaro niwe shemirire kuba noronda physiotherapist obanyowe oboha ekikuru bakugira ngo ningashe ozo mwirwaro ojiroti nani nsaba kureba physiotherapist baba tamwe bamweta ki baba cyo wamaguru mu cyo mbiri tujere necho niwe shemere kuba no muronda iwari kuzo mu bus ningashe watambura long distance okazimbe bigere okashanyarara niwe shemerere kuba fast kubebye bizubiyone binabanza nakushobororera ebikwetororera amaguru nebitandika necho ejo niyo sign yo kubanza eri kwereka ngo omisi yawe hine ekitali ekitufu okay so niwe shemerere kufuna physiotherapist then we naza kuchebera amanyati obuzubu lyahana reka tukore eki ningeki atwe bari wahikaha kuchebera hatimwe numuchebeza kinimwe mwine byoma numuchebeza misho no nkwataho n'engaro nchebera habaho ki okuchebera kwitu ni kirugirira ko murwira ariko bare hari umurwira kuba nayetaga ebyoma hari abarwira ariko ukureba utena misho kahikana umanyoti ukutakwetaga no kuza kuchebera just kuchebera MCA ukamanya omusogu kutambuza je blood na noguri weak na noguri blocked like that atirinda hokachi emsejo eyi muri kuchebera niyeha imkujo tinyonija ni nkwataha mpurango gwaba guti nkwataha mpurango gwaba guti aho kuba nyenda ngo ndabishane byo mberebe nabyo for example numuchebere ha yenyine MC ntubanza tuchebera MC main veins MC mihango yes kubo bwiro bwinji niyere kutandika ubuzubu kuba niye kuza kuriye kashira blood then kagisupplyinga umyobo veins mu small veins okay so no banzo testing ogwe
washanga gutine buzubu hataho nturi kutandikira ukatandika karondo bundo busi igendije misemice yego guriya ngo basa kuba gutine buzubu gukureta je brad konko busobuce ushanga ribwe bwino buzubu so ko kumara kuzura aho buzubu buri kikwereze cyane no ko ratandika ka treating umuntu ogwa ari kuba inece kizubu atamaguru bwine misi emahango engahi bwine misebere okay ogumwe guri ingahi ogundi guri ingahi ogumwe guri aside yakabombambure okay ninga binjira baketo banaka kongwizo akako bakacenga aha then nanogundi guri naho naka kongwizo side je yo munda so side na side yo kugura side yes okay hati nanye nangunyetegereze ko kweza kuvumbura iki hati nokora ki ko kweza kuvumbura ngo imisi yanje mahango no buzubu hati nonkora ki nontaho ki dero mbone manye ngo hati busasa bwa kwingana buti ninga tebikushasha hati kutukumara kuzumbura he kizubu kiri iza nko misi tandika tukwereza treatment abinjino bageta massage yego konga teri massage massage nebyo byayorobe byo massage nekigambo cyo ruzungu massage iwowe nkano basa kwikoraho massage let's say nani inkoranti this is massage kashi ni makanja ngo ncomuru gukora ni twencho tukora nango nyine tworekera mukono gwawa konka massage riye yabanda binji mukumanya eriya mwagicenga yego tiyeje itukora okay hati tugereze saha mukono gwawe na James yindi kureba for example I think James waheza kuvumbura ngo ubwo musi tuguruje hati aruho bwiro bwinjo bwo kushanga ekizibu kiriyaha ngari James yo kurebeje konka wanu ukikoraho toyine kwata henye na hakushasha okay koze no basa kwata hakushasha kiretere wayongera kukosa ki umusogo ninga shoshange naharaba munka navu hato kosa navejo akuba umusigwana gushasha hakurabaho navu nayo nehwira man ne touch functioning nko kweshemirira kuba ne functioning so kigiretera wagikosa ninga sho wakosa umusi so hariho imise yo shemirire let's say nani nshasha ku massaging kutandikira aha kushu na muno iwari kutureba hariho mutebekana sawa program hariho abakaza binji bine kizubeki nobasa kushanga omukazi akazanka family je yo buheta obumu mukono kaka heta mwena ni mukimanya ngo bakateka omusi yes so nobasa nkumbwire bw'umisho wakatamuretse today ubwire bw'umisho like nko kwezi kumwabiri uhuru mukono gubatire makaheta guri week to kubasa kugire kiwasitura kiwacereza no hura necuro byamuhura ni gushasha urani guhemba umururo yego omukazi wena inekizibecho niwe ntukutereza hatogo mukono ko kuba no gukoraho to kwata hari yahibatire ki akaheta no kuba nuko nukora inshobe no basa kore inshobe kwenyine so no ine ku massaging kuko nakwereka ukakoma mu joint then uriya kiza katerera sometimes abinje nakwa kumara kuterera yebuza hachi ahinabire ni nshasha kataro yakwazire yene bakakwata musere so mejare no banofa ngo ihe mu ezo za blood clots ubuchafu physiotherapy ne ubuchafu yes kashika ntakurana ubushohora nuburugamu okay nuburugamu mazumu okay hine mbaze yimuru kukoresa ningana mukorese ngaro chonkarira tukagenda hine mbaze tukozesa areme baze tukozesa hariho iyo tukozesa mu kumasaginga
hariho n'ebijuma bitukwereza umuntu kurugiro kwa kuba nashasha arakwiza nashasha ushanga nayita akurutwantu mukoraho nayitaga kuba hine buzuma bwa kuba namera konka tibyamani nk'ebyo kurenda bapakingira ba pressure sukari. Okay. Okwihaho omuntu kwari kuba nayenda physiotherapist nayija mushanga nkahi kandi oyihire hecho ubwe umuntu n'ikimutwara ubwire buri kwingana ki kugira ngo okukushasha kw'amaguru na nebindi obase kumasaginga akiri. Na omuntu akuba nayetaga physiotherapist naba aine mutebekana sawa program ko kuba noshasha nago nyo kutushasha tuzo mwirwaro noho muri kushangwa ninga nawe ko kumara kumwirwaro. Yes oyine bizibu ebe nashoboreraho omukutandika. It is better iwe nga wahikanogera oti naninshaba kureba physiotherapist. Tikaba kiresibwe zinde ndwara shinote necessary kugira ngo yobe ni wantambira kandi obwiro bwinje abantu ne baba referringa aza nko mwirwaro liya mugira agira treatment yakwereza simple treatment then akimara kugira ati ogendo ronde physiotherapist. Okay. Konka binje nabiko mukabyama nabiruga konka titukubanenya abinje nata kumanya physiotherapy niki nko kuwabanza kumbuza we no ko mwatupto mu massage ubundi nebizibe bindi berete we no muntu wenja uru kusinga abandi. Okay. Akiri muntu araka kwingana cyo kucara then treatment ni cyamaguru. Yes ni kirugirire kizibe cyo kuboyine. To kubasa kuba nureba binje ntushasho shanga umuntu arwarira amaguru kumara 10 years hatugo umuntu to kumuheza treatment ya 1 week ati urwarire emyaka 10 nonda bakuzanja biro mu 1 week no. Nkirugiriro ko kushasha ikizibe cyo ine na nobwiro bwomazire naco ompe kitanda ontwara nkahi ningo gumanushanga umuka ningumani cyabasika nkirugiriro kutukuba twikirizine nyowe niwe na nayenda nimbasa kwiza nkushange aho kubori obo muko wawe nabari hare ntuzayo tine tutakuza kubati mu rwire yakugira ngo ari kiruhura nozayo no mureba norebo kwa kushasha no guma no muhereza treatment. Okay. Yes. Hati naninja ngo tuhendere okutwarira hamwe omuntu yaba yaherezeje emyaka yona amatsuka go kugira ngo nabasagaruka ombuteka nagabagara mahango ninga no kugezaho kugira ngo tushenka batengatengene namwe bitahasigara mbya byatusigire niwe nabasa kushange icyo kizubu cyakizuro muntu atashikira. Hari umuntu wo kushanga ngo kurugiro bwiro bw'amazire nekizibe cyayine no kumuhereza treatment iyo kugira ngo acendeza busasi konka takikira na obabuze nibugenda buti yego iwe wena ariyo natureba oborinkahi wahurira wagira ikizibu cyo nakuguru kwawe na nabashobororire nti amaguru gitu niyo mipira yitu nkoko kureba motoka netamburira mipira so wareba wagira ikizibu cyo nakuguru kwawe jezaho ureba umushawa kuri hihi akugambire cyo gukora reka kuzoko kahunama nuza kunama ubwire nubuhika ikizibu nubasa kuki shoyeka hati hariho bizibe bitukufuna bitureto mu myaka 5 mushanje mutebekana sawa program hariho umuntu unabire ninkoraho amaguru akayi n'ubuzu bwa joint akagira ati akafuna ubuzu bwa joint akangira ngo akagifuna 2018 mukozireho rastia akafuna treatment konke keri simple. Yes.
ataka kwishikire yes we yamanya ngo yakira yatamburiraho ku omujoint hija hazamo kuroti yes kashaga make kwasiri aha we yareba nakira higuru tiyagaruka mu kuzimba kunkaka buri kuba byami ahura emishonga omujoint kana hatera inkuratuma aha aguma nahure emishonga omujoint arebe kigere tikizimbire kunka nayibuza obusasi burayi yija yatamburiraho since 2018 mpaka last year 2024 yes iyi n'umuntu wamuhire information ngahato ko wagitambe nabona nanderere sumu namugambira hindi yija yanshangaho twakora test twashanga umujoint hajire mu kurota mukakorese byoma ninga mukakorese ngaro na test ejo ya joint no inakozesa ebyoma okay mbamto muskani okay so twashanga harimo kurota twamuhereza treatment turukora fusiyaho ni akire kanje twamuhereza treatment yakira kunka noreba ngo kikatwara amezi 3 kuza kukira kuterera kunka eki kizibu norengo kikakiri kice kuri yafunere physiotherapist bukirikare kikani kija kutwara like 1 week akiraga ko mimirimo yinkabutosha okay hatina nishaba ngo utereze yo bugambo bubere bwa hamuheru tuhendere nani nshaba mutebekana so program abantu mbashomere namba yanje yesumu nangwa nyine abo ko bantwete ngo buhabuzo buri kurengaho shomera nje ndandice shayina ninkorona na wabano yitago buhabuzi no basa kundereraho ngire bitu doctor ahana hikizibe kineki nimbasa kuchandolingo hina abantu abakwetaga kuhaburwa batakwetaga na treatment just kolechi nuza kuterera ni uryo kwe no basa kunterere sumu nkugambire cyo shemerire gukora ure waterera enamba yanje yesumu ni 078 3 28 zire mirundi 3 078 3 28 0 emirundi 3 amazina banyeta Dr. Tumwesije Sam. Thank you very much. Babari mnonga owagumanitwe program nokwe twagendera tuti konkanye n'amatsiko minji ngo wagira ecu wihamu kandi korobotwire no shashotyo urukumire mbazi cyo nko kamere bijumuka za hariya yenda ngo manye na physiotherapy nayo ne chikuru ahamagara gaito twaza kwenderera habishemwe mwe bari mnongo gumaho muhereza nabantu cyo butunji charity kandi physiotherapist witu bamweta Tumwesije Sam ahabuma abazyogu ahabwa amaguru gitu okugagarura mbuteka aba turebane weekend kwija uko banzo bwira n'ubumwe murareje